Bang Phuket Rahini DNLA Hili Kamandoan Karbi Anglong SP Redeng Kachithonda. Sonapura Long Karbi Dehal Rong Ker Misen Pen Kapaju. Lang Buku Lang Sunalong Kaching Tura Sonamung CM Rong Hangari Deng Pen Kangpu. Kardom pinya daba birta long pen nili sang pijer bon killing pila pen onar jek tha birtang ton pen. Dhansari police station ke parlo Dhansari pen kilometer hinia ke helo Dimaidi Dimasa National Liberation Army ka chapachonga bohalong kidam tang ni phai crit trogani DNLA chairman Itika Dipusa Japonsi kadokawe bang Phuket Rahini DNLA claim bangatum SP Redeng arichirung pon. Kidam tang porahut di Mahasau district along kipaku hap di Mahasau akhatum kisengpon DNLA okchum pranasongatum kidam tang ni phai crit trogani Dhansari pen kilometer hinia ke helo Dimaidi along kido DNLA kachipachonga bohamate designated came along bang Phuket Rahini DNLA claim bangatum bangsi Hili Commando anta SP Redeng chihodai pon. Pinpur dame kidam tang chitia chekloni phain ko clear nisi arona tang pen kachingwai jalam dulu. Lapenan parta kidam tang matijong li phain kora ke thomar nisi Dhansari along kaddo kawe bang trokebra troksi lapen di Mahasau district khepre hawara long sitame bang pikebra trok DNLA kader pen aki hoyatum arona tang pen risim kang tang sorkara thengnu chihodai pontango nonamat Assam sorkara hin pen DNLA claim bang tumaphan Karbi Anglong district along Dhansari lapen di Mahasau district aparman mai bang along kachipachonga boha Assam sorkara hin pen kimrang tipon. Hala bang sohut nangkele duntong tek telang DNLA bang Phuket Rahini tuma bangke idam tang ni phai crit trogani Karbi Anglong SP athengno along Hili Command chihodai ponlo. Bang sohut keder shotgun ebong lapen amu muing koirapho hand grenade helia mu kereng mu pharoi sira Phuket runner cap .22 pistol ebong magazine isi action semi rifle ebong pen amu kereng mu cracer cap magazine hini lapen amu pen carbine pen danglok ki ongdung asonamu chihodai ponlo. Bangso hut Itika Dipusa pen kapachini ponatengke kaddo kawe ke bang jianta pinia bangke kijutlo. Lapen do anta kachipachonga bohalong si do etlo kusi injepo. আমি আজি আমাৰ ধনশ্ৰী ডিজিনেটিক কেমত 52 কেটাৰ আছিল আগতে অপাৰেশ্যন কুট পলাই গৈছিল আজি কেইদিনমান ভিতৰৰ পৰা আহি পেলাই এটা কৈ আহি বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই জমা হৈ পেলাই আজি 52 কেটাৰ ধনশ্ৰী ডিজিনেটিক কেম্পত আহিছে আজিৰ পৰাটো আমাৰ লোকৰ কেটাৰবিলাক বাহিৰত নাই কেইজনমান 2-3জনমান বাহিৰত এনে চিভিলিয়ান থাকিব আছে এই দুটো আমি এতিয়া আজিটো আনিব পৰা নাই 52 কেটাৰ যিমান আছিল জংগলত বাহিৰত আজি আহা শেষ হৈ গ'ল আমাৰ লগৰ সিসপায়াৰ এগ্ৰিমেন্ট হোৱাটো 2000 সেপ্টেম্বৰ মাহতে হৈছিল এতিয়া চৰকাৰৰ লগত আমাৰ লগত আলোচনা হ'ব অসম চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে আলোচনা আমাৰ ডিমাণ্ড আছে আমাৰ TNLA সংগঠনৰ আমাৰ হেৰিমবাৰ আজি আগতে আছিল আমাৰ লগত ডিমাসা সমস্যা বহুত আছে কিন্তু ৰাইজৰ লগতে আজি বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগৰ যিটো মূল দাবী আছে এইটো আমি কৰি দিম বুলি আমাক ফোনৰ যোগেদি আগতে কৈছিল তেতিয়া আজি এতিয়াটো আমাৰ লোক টেবুল টক হ'ব আলোচনা কৰিব তেতিয়াহে আমি আপোনালোকক আলোচনা মাধ্যমেৰে ক'লে আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু Halapu Karbi Anglong SP Pusparat Singh pen kaningje ponatengke pini arnia bangke isi arni ke thesono athe district along ke doan oktum prana sondo anta ari chirungsi chingwai chingsai japhan angtan ang barlo alang litum angtan ke bang aputha bangke Assam sarkar atum pen chingwai chingsai ponpo lapen district arlo monsam nang thirpo lapen an parta doan akeder tum sikame kachepa chonga bohalong si do etpo kusi ningje pon. आज DNLA का जो सरेंडर प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया जितने भी कार्डर्स बच गए थे वो आज आ गए
आज चेयरमैन और सीएनसी से बात हुआ। तो नाउ 2 कैंप, एक कार्बी आंगलोंग में ये धनसिरी और दिमा हासाओ में माईबोंग में जो कैंप है, सो करीब करीब 67 पहले और 52 आज यहाँ और 49 कार्डर्स माईबोंग में, ये टोटल नंबर हो गया। सो देल बी कैंपिंग हियर। इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक कि इनका पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता। न्यूज रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव। Kidam tang ni pai krip lipen ni pai kritrok ni thoma parman kapadopon karbi de halrong ker kidam tang ni pai kritrok ni lun kana malin pensi pajutpon karbi bang thea sem kachepatir pipon bangso karbi de halrong ker amailong sonai rong karbi society hin pen chirap chetudun ni thoma parman kapaman pon bangso indeng thom kep karbi de halrong ker along amai phu lokesbor rong hanga hin pen mai chu phem phu pon Mayalong kilun ke kan kachapati bendang lok kapathua sondo ansatame kachapati padupondo. Which is about 6 kilometers from the main Sonapur town. Today I am here at the venue of the 30 Central Deha Longker Kasiram Festival 2022. This festival is celebrated in the Kamrup region every year. This Karbi Bangte Assam has the Karbi Bangte Assam centrally organized this program every year. So you can see behind me the mass gathering of the people. Today all have come to celebrate, to witness this grand festival. So today is the second day, and today in this day today the main the religious the rituals will be performed in the late around 12 o'clock. মই কম আজি আমাৰ নহয় পৰম্পৰাগতৰ পৰা চলি আহিছে বৰবতা সকলোৱে যিখিনি দেখুৱাই থৈ গৈছে সেই মৰ্মে আজি আমি সেইখিনি সকলোমে কামখিনি চলাই লৈ গৈছো ইয়াতে আছে আজি দেহাল পূজাৰ কাৰণে আমাৰ বুঢ়া গোসাই প্ৰথমে তাৰ পিছত আছে আমাৰ বুলিয়া তাৰ পিছত আছে আমাৰ কালিকা তাৰ পিছত আছে আমাৰ মহেশ্বৰ তাৰ পিছত আছে আমাৰ পাটক তাৰ পিছত আছে তামুলং তাৰ পিছত আছে হিমা তাৰ পিছত আছে বিমা তাৰ পিছত আছে বাৱাৰ বটা এইবোৰ সকলোকে আমি দিয়াথোৱা কৰি পূজা পাঠখিনি আগবঢ়াইছো Bangso Hut Karbi Cultural Society Amaipu Chandra Singh Kro Chetong Dunsi Karbi Tangte Karbi Lasi Karbi Anglong ke do Karbi Lamta Ladak Sonapur ke do Karbi Atumta Charlie Nangpo Lapen Sonapur ke do Karbi Atum Setame Karbi Anglong ke do Karbi Alamaki Charlie Nangpo Pusi Mayalong Ninjepon Bangso Hut Tiwa Council CM Jibon Chandra Converse Setame Chetong Dunsi Lunkan Malin Impupon প্ৰথম নহয় মই এবাৰ থাৰ্ড টাইম আহিছে থাৰ্ড টাইম আহিছোঁ মই আগতো যিখিনি কথা কৈছোঁ এতিয়াও সেইখিনিয়ে ক'ম আজি মই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম উদ্বোধনত মোক মাতিছিলে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ উদ্বোধনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাক সাংসদ কুনিতা বাইদেৱে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি মই হৃদয়ংগম কৰিছোঁ ময়ো এটা কথাই ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি যে বৰ্তমান উত্তৰণৰ দিশত আগবাঢ়িব যোৱাতকৈ আমি উত্তৰণৰ দিশত পিছ পৰি গৈছোঁ এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি বড়ো তিৱা আমি যিখিনি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছোঁ সেই জনগোষ্ঠীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষিত লোকসকলে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা সমৃদ্ধ আমাৰ যিটো পৰম্পৰা সংস্কৃতি এই পৰম্পৰা সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতাৰ্থত আমি সেই অৰ্ধ শিক্ষিত লোকসকলে যে আমি এইখিনি কৰিব লাগিব কোনো কাম আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষিত লোকখিনি যে এইখিনি কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধাৰণা নহয় মই এই কথাখিনি সদায় মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ শিক্ষিত স্বামীও এই আমাৰ পৰম্পৰা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব Sonapur pen Niturat Ronghang Karbi Anglong Live Kedam tang ni pai krip horni Borjan constituency ang kangkedo langvu ko lang sunalong kijui kelang adimalong an social liralon kapad dujia phanpura kedam kebang aphan mesena to warda pen prekjam coaching thura sai CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen ingpu ponlo
Bangso Mailong MP Horen Singh Be Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Darsing Ronghang Lapen Rup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Lapen Penang An Kethe Geding Atum Chetongru Langvoku Waterfall Development Committee Maipu Samsing Ingti Kachupempu Pona Mailong Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kaprek Hampang Asong Lapen Borjan BJP Karyakarta Tunta Alangphan Karchu Padupon Media dirpotum non bangela software Langbuku atau non iling pun po lakiat Assam Dorson pet ini kerja proposal pilot dagnet kali Karbi Anglong long narkep adima proposal dolo la soteng dari kuti narkep kuti truck kuti cap lai sini to proposal adima ni tang thai lo la silada kontraktor bangke untang timung la sipini kang pu fansi bang lo la sini li anam pharo ana girjume ham sinon iling pun Bila Sokol Prabhat kita দিব লাগে বুলি কৈছে অহাকালি মই অনাৰবুল চিফ মিনিষ্টাৰ লগত মই মুম্বাই একেলগে যাম গতিকে স্পেচিয়েল ফ্লাইটত যাম তাতে মই আপোনালোকৰ কথা মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাকক এই সমস্যাবিলাক এতিয়া 3 ঘণ্টা সময় পায় যেনে ফ্লাইটৰ ভিতৰত তাতে মই আপোনালোকৰ সমস্যাটো মই সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই অনাৰবুল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মই আলোচনা কৰিম গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি এক্স চালফাসকলৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে টিম কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন চালফা প্ৰত্যেকজন এক্স আলফাই আপোনালোকে একোজন টিম কাৰ্বি আংলঙৰ সদস্য মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ টিম ৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰিম এতিয়া একেলগে ভালো খাম কালি টিম কাৰ্বি আংলঙৰ চিএম এমএলপি মাছ মাংস নাখায় আপোনালোকেও খাব একেলগে হ'ব একেলগে খাম খোৱা একেলগে কামো কৰা একেলগে আৰু আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দিব লাগিব Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Dindayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana Amen Pen Surendra Electrical Private Limited Atum Ake Joy Pen Keron Nangjia Solar Sedame Tangka Suri Plike Hang Puthak Babu Teron Pen Lamthe Kapaklang Khelimulong Umdap Rumphong Pen Chenglok Atokano Meri Hing Kapaliun Edet Arong An Mesen Pen Thidunga Varsai Kipi Ponjia Phanpura Dindayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana Pen Scheme Deng Ponsi Kiduk Kelak Heme Jangre Tuma Phan Rihing Ame Kiliun Edet Adim Solar Ke Joy Pen Kiron Ponjia Phan Saidek Pon Laswalong Surendra Electrical Private Limited Atuma Varsai Chu Endunsi Solar Sialong Pen Tangka Suri Pli Rumpolo Lasojo Havarala Ratum Solar Kilong Dunjia Phanpura Hem Birialong Ki Ekar Chair Phek Hanso Kowe Pen Chenglok Churam Churong Pen Tangka Chipidun Rintilo Tangka Ki Pidunlong Le Anparta Party Alam Ke Klang Rogajok Penang Anbirta Lo Long Pen Chenglok Social Media Long Klang Therapy Rara Cycling Bangpu Babu Teron Pen Perang Ke Mai Phaponsi Kirung Tanga Tangka Doan Alang Liri Deng Pen Ki Pipon Thujia Phan Pandak Ponlo Rongarlo Penang Ratum Surendra Electrical Private Limited Hukum Pensi Tangka Kirung Alam Klang Lahai Kirung Pon Lake Kiduk Kelak Heme Jangre Atum Avika Chong Sipusi Ningje Lasi Kirung Tanga Tangka Puthot Chevoy Thusi Ake Joy Pen Long Vek Nangji Pusi Perang Ke Thengnu Lamthe Jai Pon 101 pulo tangte 44 lakhs 4,000 atangka nilihin pen la socheng arada phan nili pipo lasko mane abang pujong si labang so solar anam pen yong si hang pulo tangte alang tum akijo mesi long nanji nilihin pen si poisa piji alang tum perman sila bang so ador lake 44 lakhs 4,000 that is 1,101 nos abang ke Jintong block under matela dak Socheng constituency ahin pen nilihin pen si radapan kerap pen akijoy pen solar people lagi komane yo si anam pen endet pulo tante hala bang so anam bang ke nili pen si bijupo asi nili Socheng arapan chongon pik la pen nali tum tambe nili phan ninang che pik aposi nili ke nangli tum kupi mak kemang Socheng arat atum kupi mak kemang si nili ke klem chok asi Socheng arat atum kupi mak ke puji ke lake nangli tum kupi mak ke pu aling si
nili ki claim ji gasi nili pini abang ke nalit ating no rat ahong jai abang nili lam klar mate cidak alam pilo iman nili lahai alam lage EGM pen kacing kita alam lo Judicial Rural Electrification pen nasi lada ke komane Surendra Electrical Private Limited Rajasthan pen alam dak abelo abang ke joy dia cost pen jong si Surendra Electrical apunyo si anam pen usaha dong jak lang te milihin pen si ke joy pen lage usaha dua juta pantul Hamren pen Daniel Ingji Karbi Anglong Live. Lakhai Sidwar Amla MSC constituency lo Longdang rong kapathua klamalong rong krehini mate sarbang krehini ka chukim pona rong ame karatum chelang pet pen risonim so rong je phongnia phong mesen pen katalon po Labang so rong je kapadu ponalong aluhiaman pen Kalyan Ashram Assam RSS Klembangphu Boloram Phangcho Rara Sai Klembangphu Lipson Bay lapen Imlang Lumphoi Joysing Terang Holiram Timungatum Chetong Dunsi risonim so rong je katalon ponalong aluralon chipidun lo Bangso ja mek analu porphai krihinia porpen mai ke dopanalong aluhi sar porman pen kachetong dun bolaram phangcho hin pen rawa tumaphan aning ka pathelam ke tham pora tengke nangli tumla pusona sai kedeng pon thek lake mitha jutang mitha anim rokom kaching honang thek binong lo la pot sinali tumalong kai ke nang kacharap dun ber lipson be ke claim ke dam ponalong chirap chitu pidun ber non pusi me long lam thi jai pon lo Perangke tumpen kacepat hengno ponahut rada cyclem bang Lipson be penang ke thanun ke nilikai ke por setame chirap chito dun berlo lapen rada tum niliphan aning nang kache thepona tengsi nilikai ke setame alang nitumalong chirap chito dun berji pusi ningchepo anparta me labang sorong ningkan pharoi si so se kaboche tangarong lo bonta me towar melang nang kapalike non BJP sarkar nang kacharia hutsi longdun lo Lasinon kaviason ansatame Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhangaphan tuning ridam thupo athema open stage tame nonamat ke abelang pusi phirangke thengno ninjepon Risonim so rongaje longdang tobia rong risonim so tum rongaje ki bilong ana benili cerap dunji ke ceng benda nili cerap dun pen aromono ki cerap talon wasai adiman ke celong lopot lasu katalon non nunguni aphan na bangke dak open stage kilong ji aphan ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhangsar long ilitum dam tho la chuning vidam po ada open stage isinangji anikan wang kadak risonim sorong aje talon pon dia pot asila sabar sai nang pinangji palang nilong ilitum dam Halapu RSS Boloram Phangcho pentame nangke thandun ke lapusona sai kedeng pon thega pot ladagari soi ja tumaphan akero pipon athima klimso marla pen sar phi sar phuatum ke heloving adiman ke rongaje ke langdun akisungdo bonta non ke ladaga ronga matsi lapusona sai kedeng pon thega pot kurbang thula pen kachuru pajirlo pusi nang pachini don so ke paching thura sai athe Karbi nim rokom okol kilun ke kan ning jeparong solong ta Japon Vietnam pon ning jeparong ponaphan la son cho takane lang itumta alada kechali na thu lu kechali na thu ta nang tum che than pon nang ji la solam sini le than tekang lo la pen ke anso se Karbi nim rokom Karbi okol elami ki thek chole Karbi tu kali lada Karbi jutang jubat kado goi kado asimon ki thumi ro ke mitum se hai pang tang ponang ko kuru kulak chiri si alang tum Karbi ka pe jua sona se atam benang lo pir the lada kilun ke kan lun barin kan barin ke patuta ko ke patul hai same mumuta jubjukta Karbi thaya jutang ta tu trip nang ji bir wede tang ji la sopan nang tum se claim Japon din nang pola solam sini don ajo lunkana malina hutsatame Oguri Ranger Bibison Tok Bilapen Lipson Betum Arideng Pen Lunkana Malin Ingpu Pidun Thusi Ranger Bibison Tok Bi Pen Radaphan Lam Theke Than Pon ke Lapusona Sai Kedeng Pon Thega Pot ke Mepi ka Sailu Bon Tameli Tum Tok Bor ka Charli Ana Thusatame Chihung Dun Si Paprang Dun Vek Nangji Athema Tok Bor ka Charli Pen ke Theka Ja Kong ke Thepik Pusi Radaphan Than Tekang Si Lunkana Malin Ingpu Pipon Si Mesen Pen Lunkana Malin Padupon Pamelo Dongkam Mukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live. Tangti pinya daba birta ke laponsi kang tonik lo.